Neguraro cia mahiga itugitio mururungani umwe ceceni-ini yokui ya ngari cia muingi Kisumu. Thutha wa ikundi igĩrĩ gũcemania me mũrũrũngano-inĩ, gĩkundi kĩmwe gĩkĩũria andũ makeyumĩria kwa wĩingĩ na manyitanĩre hamwe kũrũrũngana na thayũ mũrũrũngano-inĩ ũrĩa ũbangĩtwo nĩ ngwatanĩro ya Azimio la Umoja, na kĩrĩa kĩngĩ gĩkĩregana na mĩrũrũngano ĩyo. Mali wanataka kuleta fujo Kondele, sisi hakuna fujo, sisi tuko na amani. Wanaanzaje ati sisi tutaleta fujo, ati wanataka peace? Naomba watu wote wasimame na Raila Odinga. Tunataka amani inji yetu ya Kenya iendelee mbele. Tunataka nafasi ya vijana kupata kazi, wapate kazi, Kenya iende kwa taratibu. Ili tufanye amani, to demonstrate amani kwa sababu biashara zetu ziko hapa nje na tunatamani kuwa hata kama kesho watu watakuwa kidemonstrate wasiharibu mali zetu. Waache tu mali zetu ziwe hivyo na demonstration iwe ni amani kila pahali kwa sababu hiyo ni sheria yenye iko. Komanda wa borithi gitaro kia Nyanza Karanja Muiruri augite ndaramukirite riboti yo ciothe ciĩgiĩ mĩrũrũngano ĩyo ya kiumia kĩroko, akiuria a Kenya ona makĩrũrũnganaga matigĩrĩre matirauna watho. We've been very peaceful. Hakuna tumekuwa tukifanya maandamano yetu hapa for this long time. Hakuna mavurugano. Na pia tunasema kwamba they cannot come here to remind us about peace. Raila Amolo Odinga had called for peaceful maandamano, which is supposed to take place tomorrow. Why should they come here and provoke our peace? We know very well that we will be peaceful tomorrow. They should come here and provoke us. Arĩa maguraririo nĩ marigitĩtwo na makarekererio. Gerifotera Inoro TV, jitagwo Jenga Wabui.